Reverend Thangur atu hai Reverend Langai Lien hai an mi lut pui ema kan thei na chin china thangven kan ti an ti lak tu ta chum hin ama hom nat na har sat na treatment to azing lai nei tong trai pui angaya hing rang pui Reverend Thangur asa hai le bongling kung asa hai ta dinga tong trai pui hi thalai pol hai hi bat ani hing thalai na mak fel tak tak hai hi Vaijan hin in kuta thalai pol long mandong phak dingin ni lain thalai pol ming sit ming thati in chunga alin ema in khomlat kha tu ta ma ang anitano dingana in lam lon dan hai khommi na en zili ta ding chewana in fe na ting tinga ka tharau nun hima lom lai chon mangai tu an tam chiar sen rol an ni lawati pathena mien chon mangai tu koman tam miruk chu general conference mewa lom man laphak in ni talayin in cheidan po hamle ta thon thua rilangin nula te en kha tlangwal te en ton inia iche zia tin re nga ifim khur turani antiang khan tuta nongha pathum hai he in cheina konga leng na konga participation na activity a unit le presbyteria in non thalai pumpui en ton tla nedinga in bo siding in kan ngen cheu en ton tla in ni a hichen in tumang bokin sunzom peding in kan dit sak chewa lom man chin lak seng dingana Reverend Thangur Music Award rok chu mi pakatin in chang dingani mission field la pol kha music nai ta ding in ani chen sulpai chen sin hi kha bonglen ku music award kan somsa ani le tuhin Independent Church of India General Conference by song kung parukna malzai in rosik na loman dong tu ding mi patum hai laya Elina Rinchite second prize le irul hai kadung sit in long mila ni malan ni le ni joy on diri kan ni che tu hin Reverend Thangur Music Award di hai le ni sit in humi ku ding ni kan ni che um ha kan hun moi ha ku ni lo ro vele ha dal so ki sai ke hai an si ra hin humi ve la award dong tu le tông nó đều hai lâu xong mình đi căn lộn che vào nó cùng nó có biệt đầu hai cần con khác các lệ mịt lúc ta kinh không bùi liền hai đàm in participation thì arrow bùi ani lệ tôi hiện vice chairman không nghĩ là sao việc xin là hi award hi in plan na ene dingana an pan hin zone in central KTP vice chairman uparam hunsan le upada torol zo thang in chang san hain award in plan na ne dingani lawman pakana dong tu pe he plan dingani Independent Church of India malza in rosik na alawman pakhat na dong tu koma Reverend Thangur Music Award in plan angin Reverend Thangur Music Award 2020 goes to Grace Ramlukin. Teacher by Presbytery Nirule.
langir sing hai sin la award hai kom. Second prize goes to Sophia Lalparmoy. Sorry, ningai dam rau kapong so. Third prize goes to Sophia Lalparmoy, Vangai Presbytery. Thangurawat khan trophy ba ta sumfai cheng sing ni sani le elong ema hilai hin music award hai le second prize le third prize winner hai kha khong la lumin set takin hilai hin award no kha ela pi bak tingani things on it